Kaipani harlung langso LP School ahem aphan Karbiang Autonomous Council ahin pen kilangpon akinang sot. Foresa sai kamalong illegal appointment po thakkat sa song pen phirang kya mai kangni. Mondali trogatum chingrum si pre-Christmas mission pen ketalon. Isi kenang sot kapachini. Video Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder Atuman Aadhaar Card Chaponra Matijong Nifai Trok Siang Bong Seeding Mate Ling Asai ke claim don Japan Lumbajong Development Block Video Ahin Pen Pachini Ponlo. Jongsi Job Card Pen Aadhaar Card Seeding Mate Ling Asai claim don de pulote MGNREGA Asai Jongda don long ledatpo. Lapen NSAP mate National Social Assistance Program along Amen ke dodotum anaphan setame Aadhaar along Seeding dun edja phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar seeding mate ling asai ke claim dan nanja din lage Manja Development Block asai hemalong Kardom Pinia Adap Abirta long pen ilisami mirin hansepi Pinia Birtang ton pen arjupon itha Lakhakre Troxy so Chengthenta constituency ke parlo Rongmong we block arlo Kaipani harlung langso LP School ahem akimi ka vedera jok lothan bang pen danglok ke Charlie Klim somaratum ke doke thakjia phan anta penangana kisung nang dokoklo Bangso harlung langso LP School along lo ke Charlie Klim somar kaddu kawe bang pharo isi lekai ando Bonta lahai allo ke Charlie al Klim somaratum ke Charlie dunjia phan school ahem ke misen ka vedet pen jok kang nijia phan anta penangana kisung nang dokoklo Lasinon ke do bom BJP sorkar hin pensitami loke Charlie hin abang ke RD ki pipon abang ke nang sot binong Bangso puthak than bang pen ke pachini pona tengke bangso school hemalong nonamat loke Charlie Klim somar bang trok kep so sedo Lapen la bangso school hemalong ke Charlie lake ki duk det also maratum side lapen ke bang setami ke ongdung atuma bang ke hello wing wing Lapen school hema bang ke damtang aninkan tomon ke japena jok e bhara bang ke tomon pondet Bonda school bangke lapusi lo than bomlo Bangso hem ka hingno puthak pachini lo bonda non po anda sarkar tum pen thangmat asaita dengpon pilang pusi thanpon LP and here is very difficult this house building condition is also not so that okay but more or less we are running in this remote areas because children and people are also very poor and all are coming from far distance, some are 2 kilometers, some are 3, some are nearby. So small children are also finding difficult. This is our problem. And we are more or less, our school condition is not so good because due to cyclone last year, it is blown up and one side is totally damaged. Still we are running and we have given the complaint and report also. But still authority has not taken any initiative to repair or to grant any repairing grant or schemes. This is the problem. Still we are running nearby in the same compound. Any school is also there. Lasi bangso Kaipani harlung langso LP School aphan mesen school ahem nang pinangji pusi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokwe phan than bang atum pen ka chuning ri patupon Rongmong we pen lapsing terang Karbiang long lai Kidamtang matijong ni phai phorni ani kang sam por phai pli apor malom Bokolia PHEIB along Karbianglong Territorial Social Security Association Asong Pen Karbianglong Autonomous Council Forest Sai Kamalong Aron Repen Worengang Hoi ke Pekpona Puthak Pherangkya Mai Kangni Bangso Pherangkya Mai long Katsa Mai Phu Samson Ingti Pen Kaningje Pona Tengki Kedamtang Penanganani Pen Karbianglong Forest Sai Kamalong Aron Repen Worengang Hoi Mate Illegal Appointment Puthak Kachesong Pi Padolo Lapen labangso illegal appointment along pinanganara datung worengang hoi kar ia jok inut banghini etum aphan tangka chupidunlo Kidamtangani forest sai khi ke dorde dada jok mate adu ya hoi long kido ingnam raikom saipu ke dorde ya jok soluk sodak atomon dolo Lapen ilitum kaching hon khayanok bekali tang Vidya Singh lekthe apran damnanglo Olom labangso illegal appointment aputhak litum kulor pinangan ara datum lapen hala aron re
akagos kilong kreven kajuklem movie data tum pinang ananing kibi aning kitipathe lason dolo lasi non labang so nilitum ningi bong mahu na bot bara tuman kisong pibong una bot lapuson thot ahut si non sai kama long je sai phu kadure pena jok forest along penalam ki ke klan pena jok pinang ani nilitum ka bian rong suluk sudah tumon ta kijak boglo pipot man utante je nilitum ta pinangan pen mat halo ahok karbi longri kirai kom a department karbi longri along met thang khai longri ka chirai kom a department ke forest ta isilo Lason si nilitum kachisong pipen forest sai kamalong lo sitami palilo lapen Karbiang Autonomous Council long an sitami labang solam the lelo lasi prabjin pen labang so puthak RD pira forest sai kamalong vorengang hoi kachepalong dunji pura tangka kachupi dun tang pen appointment alo kachepalong atuma phanta langpon thapusi ningji aron repen illegal appointment putha council atumta lamthe chipilo ke chengpenta ja aron repen yong si komania bangku komania officer komania karbi komania parok thedung atum kachira bokok putante council authority atuma phan nangtum prabjin pen nangtum tokjer nitum phanang pachini non nang than mek non nitum pader di pin pen action matelang tunke inside on Facebook rat phan alam chabu News report Karbiang Live. Important notice. As per the direction of Block Development Officer of Lumbajong Development Block, beneficiaries of MGNREGA job cards are directed to link their Aadhaar seeding into MGNREGA database by 7th of December, failing which would be barred from further MGNREGA schemes. The said notice also implies with the members of National Social Assistance Program. Beneficiaries can avail Aadhaar card seeding with MGNREGA job cards at the office of Lumbajong Development Block, Manja. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbiang Long lo la nili ke so sambang ke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo la lama for lo chara par ke la evam ke so by king fu ke so yo life and so do I pen mi ide plus kene la liver pangta ni erokom ni li la chuche ko ke kene an ke chu bang kong o manon bang an si batai thoman ta an chu tu de amar ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Nijang Karbiang Long arlo rongkhang MSC constituency Hongkram Ahabara long kidam tang matijong ni phai clear ni mondoli trogatum chingrum si aningkan wanga son thak pining aningkan le thot setami pre Christmas ketalon dun Bangso pre Christmas ketalon pon amaya long bulbul lek thepen mai chepahem khupon si amondoli tin a pastor atum setami chetong dun Bangso jai mega sai kiding hut pastor dinison terang pensi arnamalam thanponlo Bangso pre Christmas ketalon pon along Jisu aphan kroi rap amondili atum chetong don ringti Bangso hut Prince of Peace Isaiah angding pisir kep angding so trok along pen athepi en ponsi pastor Denison terang ahin pensi arnamalam thanponlo Nam bumene thambere dam nok bera nam do bera pola kan hingkan samare to si alangi kham pola kan so po inut amahang theko pentela bang so po ke ko pilo ma nang tuman kape jog je bang deliverance nang la bang so kadu ko tir the kan no som do anpen apap do anpen nang kadu ko binai ka chine ko do anpen nang kape jog je man sarangi amahang theko sa nang tum aning binang ne la pen nang tum makhanang ne arna mathema so po inut apir the ha che ko la pen nang tuma phang na do pe te ja bang te pare bang la pen nang
tu mumpan kalana mate ke dovera ko sona kana kalana ban alang ya mahang ke kola kana tu ni kan sama bila pesan tuman ni kan sama recu alang ya mahang ke ko bang solam ni sena alang ya ni patilo kan khanda Pre-Christmas ke talon pon along kumat amon duli atum si pini nang kacetong dun ma lapen bang ko anar mung atum si kacetong pon ma lapen bang so of pre-Christmas ke talon pon alama putak kacepatir pi pon vek atum pen nang ke thando nalam thele non arju pon senang kacetong ke ini ke mondri trok do la mondri trok along ke karbi atum det kan garo atum ta isia mondri do lutumare gati samondri lapen ke rihajan gati samondri lapen harkong chigi gati samondri lapen ke langpi bili gati samondri ithor banglo gati samondri lapen ke rupat gidi bilibar church la mondri trok atum si tong si ni tum pili da Christmas celebration ka plan no lapen la pini amulu kacitong po bang ke ni tum exact ke putek hesitame dang ni tum chair ke arrange ke kharo ka thama chairs arrange no da la tangni khai abida ti ke long no Jesemet ke North Hongkram JCC aphan chorolo Jesemet ke North Hongkram JCC aphan chorolo athelang litum monduli truck ning isi chingrum pet pen arna malam kachithan pon long pot ning chingsam olo lasi ahawartin akhai tin aphan isi ke pachini laki ilitum hemphu jisu Kristo ilitum appa balar lapen papen ilitum aphan nangke pajok ji aphan si alangli apran chipilo apotsi alangli phan dengdun pa me nangji lapen archo nangji pusi pastor denison tirang pen thanpon wothat lang so pen protap kathar karbing long live Manja Police Station angkang mal troxy watiso arong amikar gentiso apomen rajentiso apayamen sika kropi kedamtang phaikuni ni phai inkwara trokada por phai trok apor malompen hempen barjui non puanta hem chewang vedetsi api apo apiso asomar adonarap rong isianta manghuprongsi dokoklo ahema sora tumpen nangke pachini duna tengke diphoi hithi garia longsi kaiketa laborasai chongta dunbom bonta halabang sorni pen barjui ke nonpu anta thanga abirta avipin lang nikep nang plengtang lo hem ke wang veke kaching tung ke char ilo konatsi doma wangserak nonpu achor mili bonterang pilapen asomar banghini tumpen kachehang badupon dam ta ingda dam ta punang chukori ijo bang nang ching kilong dita do thekhe ajat usoma hanta pun ta me paching ki ma wang ve pusita nang than tha nona bang ke dam julo thang abirta vidalo ni kolda sis off pun ne kolda sis off alogote la phone ge chapon ge ni pun nang chipon ige pun ta bang phui silo ya nang tikang lo ta me kor pun ni nang kor ki no ni pun da nang kor ke kai ke lang long be len tha ve pusita bang long tan sita nang kor hem bang ve de nu ve ke dak si do puta nang than tha non tip kang kitu na bang ki data nang than kam da mi kuma hempen kidam ke soy baji apol don diglo dari long kitu dong du na pin pe hatai sirani ni lo hembang ikede sithang be tata long li kun le korta sis up asi gari long ke dun ko pe gari long divar la son traka long si tudun du kedam tangan ni penang itu macam bohong macam cek do ek man abe tangan lam ta abe bohong ta bohong he cek lasina hok le do setami wang serak non pukai ke towar cholang pronglo lapen ba dua bang phulit heklong setami labang so screen along ke paklang pona number 7637858365 along nang pachini pon vek tha pusi ahema sora tumpen kachuningri padopon kamera ama hemang wedan ma te namo ba aphan jing tung pik lo to chihang namo ba hang chihang tha hang o baba wang o pula baba bango na hok la do seta hen wang na hoga dasta he bango tung na ching tung ong ko na to na ching tu ang dilai pen bijoy rongpi karbiang long live tangte pinya da babirta ke lapansi kang pon paniklo